mampani argument no de call UN no yepe yejitum na ebesere mampani se obedura eya omaya so ye ni ye ho nkomobone a ye di ye ho organa ha no eya ye resita sa topic no nanka ye general assembly to say the UN assembly nanka ye ntwe this NPP politicians metrase ne enkyere omo bone a omo edi oman Ghana na yesu ya bisa omo say the mo afa nyina no famra na ya ma obi $43 million eye wuntumi wadi odi wie ya no odi skani wie ya no ena ono no enenam ena o ka kire nkrofo se eye NDC abanya tuni omani asini so na onipa NPP o taxpayer wo ko bre wo kajetia wo bre e wo circle wo ko o ba wo tonsuo ya to tax wo yese ya tise wo yese ya tise ni abobo ano na ono wuntumi we ya atimi ayusu na dwene documents abom akwa jisika no o jisika no wanya adwuma no wadi owia na oba betre ho na ahun press nkrofo emotions na MPP for man mema no motiwo esu wuntumi ade MPP di onim se ni sika no na wuntumi ade atoka ane ne yire ne ma atim ena ono MPP ni no onam fom na awia ebo no boni ayeye di ye ho no hai la anya asem kuma ho boni a ye di ye ho pa ewo wiase pa no enye ya mesi kwame ekromo a politicians sika egu abrochire ye candidates ni MPP bomu a edoso echen ye wo Bank of Ghana sika oma fa free oman we mu e de ko sika akodi politicians nsem ewo Africa no Abiola Nigeria Abiola hweska omudi kogu abrochire babanjida nom Tinubu we ya onante anu otehwe ehun kro no bo Tinubu we bokro no nenka baabia wanyina dure unwia de Akufo Addo na kwakire no se ne yonko no Akufo Addo kromfo papa ni kromfo tase kromfo ono de ni ye bayi Akufo Addo de no nyese kromfo keke o hwe ne ho den uja no be ball Akufo Addo uja no a boni ayeye di ho hwa agambire uka agambire ha onzo bi say we akote odiska no agambire o makrom o mo first kan no makoto dan ewo amanone nanka adia ne broni bay no baba Ghana ya say woman ehia wo se brabebu nkunta was maka Ghana Ken Ofori Atta any abre can you imagine na ya mama say JM all ka reparation no wan ka so mo mfa Ken Ofori Atta nka homra not Ken Ofori Atta slavery or the ko bi enjay de broni be ye and nka JM the 2 UN assembly nanim say Ken Ofori Atta mesra mo mfa nka eye niam mo pesa mo mfa nka mo mane mra mo ma Ken Ofori Atta mra first ni ehunu say slavery no afi de ye ko o manasa zuri article no mani je ho pa o Kenya nsasem yadi ye hu boni firi Kwame Nkrumah penso yadi ye hu boni sa but you see and we don't talk about it ye boni no yadi ye hu no bibini penso be discuss ye no hey yesuya bribe GSA ma presby for ekwa akoto eye omunkoyi moderator no mutua bribe presby asore omunkoyi moderator o okay ekwa court nyina na osofo a onu kopre
osofo no ko pribi abe moderator abe preach akere no na ba ko de ba ko aduro so ewo north ewo oni speaker mu presby asore wo mo ba to ba a chain say akono di ne eyi ye frɛ ne say kwaku firi bosum e ba be ko wo ha what you going be? You have given up on the Iron Man. Akufo Addo Iron Man. My brother no. On na mo. Na say Anglican for no che no pe bibi de share no. Enwa kutu say bam. O de na mo. Boni ye di e ho no. Say ye and we don't talk about it. And Manasseh Azuri kai or say obusa question. Why ena esisa abibifo ton wo mo ema abrofo hwan ya bibi ya but you know ye yare ye nka ye yare ye no ye nka ye yare no. And sometimes na meka I talk about reggae music though, yes, rebel music. But reggae music has somehow amwaye beat nede. Omo Bob reggae me and you mean a chant down Babylon and they can pick us. Udi nipa omo ya mehipa sa black Americans na ya no mo ba Cape Coast castle hono. Nyanya do omo ra dungeon no sa no bu pia. Oh my God, our fathers were treated the ofri wa no afro pre na akọ na Cape Coast no high dan high one room and ga pia free one no aka chom say wo unko bio a group single room onima and now per single room wo swaduro yi a friend say kasoa na mo aka ha say ya be chechire oman. But me read the article bi a Manasseh Azuri Troye, and I think it makes sense. So Manasseh Azuri articles no were two faces. Obusa question be and meso sa question no. I think it makes sense. It makes sense. Here for the tone be before ma abrofo. Yeah be before no. The tone you know. Yes or no onye hwe. The otoye de slaves no koye no. Ono eno aye bone. Enti on say yesu ya bi before ye ncheke ye ho da e wo wiase de bia broni na aye de bia kwasi broni e na aye ya ncheke ye ho da na me ka mena se boni a ye di ye ho no boni a ye di ye ya bi before ye ho no se wo de ye hye broni nsa oni ye sa boni no Bonia ya na ye before ye ditia ye ho no broni onye sa abone no entia ne nua ye nka no kro ye dada ye ho saa ye di ntura kire ye ho saa ma ye ma enyina believe say ye broni na aye enye ye ya ye ya boni a yedi ye ho no ya enkola school akwa ya de na NPP for decide say ye be ko ni akwa say no. Yes, Baba Rufai no kano, we are our own enemies. Ye ankasa ni ye nhyɛ dan tra say say ye kasa efiri kwa menkroma pen so wahu. Say ya see reparations meboa inti abrofo no de omodi FM no muntu ayeka ye te ase baba ye ncheke sika kwa menkroma time omu wiaye sika buzi abaye omu wiaye sika afrifa num ewiaye sika champon num ewiaye champon time omu wiaye ye ncheke sika ye friend say
Rollins time politicians we aye yen check sika Kofo time politicians we aye yen check sika friends at Tamils time politicians we aye yen check the Jomama one politicians we aye yen check Akufo Addo yen check ye check ya ye nhuna no ono ne nkwa ne de no to me cover by 10 regimes na se ye think ye kase ye check bonia politicians edi o man we ya anka brofo de ni so ka brofo de ni sa ba ye jai ene ye koka brofo de ye ya bone no ye di ye ho no ye ntimi nka ho asem ti da bia it's good jam issue no raise and eye say mo hunu slavery na ya an say ni slavery no ya de ho fam no enti wo pesa okon wo pesa ka kire me say sa brofo sai e the ship e si ha for American embassy na ko he kwa American embassy kwa say grad ye tuaska no man ka kire say sika no ye betua no so ye nya visa no ahyeagu slavery by na chain kwa American embassy na ko hwe slavery ko so me ba na me wura hu sei me duro na police ejina American embassy run about no police are stop cars any afre omo mo ko visa na omo to santre sati eno omo ko na me say omo pa ze Ghana politicians pa omo sra brofo no say omo fa ship ba ko pe omo de omo fa cry Awo NPP for ship na etimi friends so asasa da be pie Lake Bosontwe no omo fe no masa da yo nanka politicians no NDC ni NPP miawe ni okujeto ablakwa obekọ ni krom ye froze Northton nanka no akwose sedabusuafo nyina anka politicians na busuafo na bedi kayako wo de opa ma brofo mfa sefu mesia say slave trade na siaba na omo ba be fa yakọ ubehunu atwede MPs David slave no nya bi nanga slave no ka Ghana politicians be say aton ho papers amaye ye jo $3,000 $5,000 and san wakoye slave no woman agents ye ji enka ji say ye twerɛ odi wo Jubilee House and san wakoye slave bre wiase pa no enema nkrofo de beko adakamnum edoso chai de ka no wiase history book nyina ni atwero ya kwawe enema nkrofo de beko asamado pa ya obia ntida sa edio edim papa sem no doso anyway kwabe me pacho yenye sa adwuma we sesia na thank you madam fu bi send me message bi movie animasi afra free ebusa as we American no you passport di akere wo se no se amfana amfa sa danje nu man ka be American wo ba black Americans no ba omo passport hu hia omo cha aduane kro obedie ade na ekura no ehu hia no tu omo kwa me say ade a me mpekura ndi me hwe sa ade no sa year of return ne diaspora ne sa ankwase ade no menhwe nanka mo bada mo besu a no afre bobie mampon single room ye say
because we are not ready to go back. We will make sure we will all build our nation. Now my catch say, Manpos, 500 a month, 600 you get. Let's go. No more, nana, no more, free waba. Say American yet to no more back. Kwasi akaka. Fucking things. But no about besu. Musuri anomasi afrelu preko. Na what's in uni no yanko for them free. Ye friend say, Zamrama market war. Saraga market. Yamfa bi free Kumasi and say bi free Cape Kusa. Enka. Uradi nyanko. Yeah, unim. Yeah, nkano crunch re ho. No, entunim. Bibini bia oh yeah be before no. Yeah life I had to so be a otifion person obobra. Either say me bra moame, me mami amoame, me papa amoame, e before na ye me obi na de be kwa duro so oh sa for no. Yeah. Always they are stagnant in life. Because they be no eyobi. Ebi ne Ghana for before ya hono there be eyobi ya to abama ya ma attorney general you see obi awie sika mo deal with the person enti enti kroma ya wono NPP NDC omo ebe wini power obi awo vintage position ope Attorney General no yeko ho ntokwa because ho na obenya kakraje kochilipa no akwaje kakra owia no ma she suit ba be preach a kire yen said the omunu si do oman Ghana enkwasi asem me enkomo bi wo a magya tie o enkwasi asem hey, and will be cano. Say reparations you mo kase yom tie. Abrofo ni betua, omo asia asese cano tio. Abrofo no beba betua, no omo asia asese cano ase omo be wi free ade akoma abrofo no. Say omo fantu omo ye, e ma omo, no omo ma, no omo nana no mundi. E na say prempe cano. E no kra. Reparations. Me say abrofo no be kukuru sika ma ye. Ghana yankwa they say $300 billion on the monton Germany in Kwakra no first camera. Yeah, be say US can free akọhwe Germany atamo omo. Yes, I do. And that is a fact. No cra. But oh, yeah, ntimi nkan ya some because obi a pe favor ntino bia ntimi hwe ni nuanum nka nkyere ne se nkwase ade na wudi no na jai we de je mo mfa ncheme me ame papa mfa ncheme ebia na your friends are me ignorant about the whole issue na ne kura pa de se me wo assembly wa kamatu atia ma mfa bibia ama slavery no aboa ye Mamu fa bibia ama ye dim ye ho boni ye dim kwasi asem DC fasika ye adwuma no adi kwame yeah mining company se okromu a free kwadwo ho sika womo atua ama aban se aban percentage ni enya agro mining communities nyina say yeah mine odi eyafa elembele tse ko samra boy ni those areas kohwe fragaga no nka samra boy asem nkyerɛw kwasi asem nkwa na ye di ho ɛna obi antimi nka ho asem sɛ kwasi asem na ye di ho no so yana akoya reho eno because of politics intino te ebo bi adwene se me ka asma ka TNDC o me we NDC ni wagimi a timi nka nkyerɛ so wagimi pa wagimi ni wagimi wo yare
ya de position amount hweso ya adwuma no mo man tumpon oseme me wies kanu me diskanu we are fucking Ken Ofori Atta we na Ken Ofori Atta we no we bunsam say be wia wo man no asay wo man no na ne yere ne ma Ken Ofori Atta ma any Ghana ha say o na ne matimi hwehwe no friend daddy. God bless you daddy. Kasia fo kwa na omo ka brofo asem na de na ya ho wi ase awreho ya ayi ya frane say dami bui NPP NDC atimi atena bui da ho saa bepem ne wo mu nwie da mi twam awo Kumasi akọ eye mampo a na mi hunu ayi ade ya Akufo Addo kofo otumfo momko katesod buankra mi hu buankra na mabusa me ho say so buankra, what is the issue? NDC ba NDC ekono MPP for buankra omo anya de kra omo diska no buankra omo diska no hey buntunti omo na MPP ko ya NDC buankra omo anya hwe omo diska no buntunti oni atwati omo na NDC so ko strategy with them buankra yo ho ka dru 60% yeko yeja 40%. And the MPP is yekono yes yeja 42%. Then this year about only 1% of it, so yeja 43%. No mo sava yeja 44%. Sa what is that buankra ya chi obi wo ho da? A free say starting buankra project. What is ya chi obi e wo ho da? Yanchi obi a wo buankra ho da. Enso da bia omo mienu su obi adi buankra ho sika. No mo kire ye baaye no. Say no matimi awaki bibi na me say politicians on as a lotto forecasters o matimi awaki ama number na si so obisi America for the slavery ship do ba e betua bribe akọ buankra buidam yete hosa yetimi atra buidam hosa kwasi akeka kwasi asam yete ho ai na bibini ya onipa party message mba omo ya have this conversation, national conversation we omo ya have se politician bi betu ya nanti street man kan kola no ba bu omo fucking uda sanko boy no mu bedi no abrochire wa e de akire wo mo yes a good argument ya baji so mampani wa ya de akọ raise conversation but conversation papa no Africa ha esi edi hu nkomo na ya omo no omo ko raise wo he ya omo omo na ye sa the people doing it hey why say Kwabena dubu idea aye see one time shelele see one time shelele ni aka se Kwabena dubu ahi wo kwani yesi papa bi akokum ayi opro baako ena yam se okum asrewa baako na yam so msa krante baako se de wakohokura waho awie ya na omatumi akoche na man 3 years ya ne yebuza wasem reparation esako be ya kwache papa na man 3 years na omoche yeso omoche no yamfa se ne Thursday the following week ne a sentence no enti edru ohiania ade so a wheel no justice wheel no America fucking edru politician na anase civil servant a wawie sika boom ade so a na omom nimra na ka kire say the wheel of justice no
grind it slowly. And a process. So we will give him time to come and open his defense. When you open the defense, the prosecution needs to counter. Per Article 65 clause 2 no. As the state attorney a counter. Say state attorney counter. As a accused one also lawyers no. As I open back case from the back door. No. Sa how many years? Sa now 4 years now 8 years so hooray. We are con baby. Ha! Okay. Yeah. Masa, adia no, e kom ne wo kromo antine ya na amafo abu oboni agu nsem so. E di party bia ba obi akope bia di. Na asem no ntimi nka ne yi, but e bo ya enye adia ye hono enye fine. Obi awia sika. Ya chenu na party supporters ati omo agu montre so. Ko jimi. Sika no no na di ye. Na insranka nyame sese nkola na aba no. Omo no if ye generation we twema nkola no ukofa sika ne achi wa obi amfi o. Di bonisa. Thank you Lord lecture me amini. The prosecution no state attorney no. Yeah. Na case ba ko pe na OSP office ni attorney general office I said that in tokwesie ni. Hey! Ya no kwa ya prehonsa Ken Ofori Atta de no eji ene OSP office no kon tokwa be 2 months. The bribri ani so sa. And I'm probably say the will of justice for a poor man is without breaks. Yeah. Yeah, don't say. It drew omono so a normal catch say a process. The state attorney no open defense, we open counter attack, we open midfield, we open here. Fe no more church say na nyina. Omo church say na nyina. Obi busabe. Say a friend say Radi Yankofo. Oh dear, Mami Chasukra. And you Adia ye no, and yet me say, yeah, reparation no, almost this kind of beba. Ama ye politicians as ye we sika de akoma wo. Na abrofo no munim. Enti omo no ye dile na onhwe di no mo sere wo mutrim. Ye be se afas ka no de akoma wo. Oh ah, ye de beko. Ye be first ka no. Ye de akoma wo. Slavery by na chain se Paul Biya Cameroon untimi nante de so ye president. Slavery bay and a chain san kwasi ade we. Mabru wo Cameroon krom wa wo madwena ye hye. Pobia. Tinibu we hwe Togo. I had my family hwe kwasi ade omoti wodi. Abusia ba ko na agi kuro na boso. Omo bibia nkoso wo Togo krom ho e na omo kram. Sa ya dos won komo de African Union omo ko di san komo no. ECOWAS the African Union no entina Traore any Niger Sahel for mato wo no omo mpem kwase asem because yen kokrafo agimifuo bi eno omo di president eno omo keka bom say AU eno omo to eniema ehia say ye omo kosia ye discuss no koyo ye Africa say ye be disika ba akon na Euro crowd masase. ECOWAS pass yadu crowd problem. Omukosia no yekosia wa Addis Ababa yekosia wo Nigeria no ohwe kwasiafo a wo masala tetewo ni wo mo ahye suit na yayi ba akọ kwasia ba akọ se wo na AU chairman ECOWAS chairman no mutuo
nkwasi asem nkwa obi antimi hwe ni nuanum nka nkyerɛ sɛ ade no a esi no ɛyɛ nkwasi ade. What they are doing is they are arming even bandits. Omo an eto man nkrofo across the Sahel dim kwasi asem. E dey reparation. Media me make petition akomo mfa bibia ama omo keep my ye. Ko omo de ba ye be spend this cash idea bre omo. Omo de ba ya be kwa bi so asesa ade no omo de breye no e de ase akwa wo so there is no need. Artifacts ene niema why ya di bia bread de nchirafo omo so yakohunu bibi ya di abra we obo akoko museum so no kobusa ahemfo no se ho a wo mo akwa nani dia ya di omo be ye no omo apedua bi atwerɛtwerɛ ho no omo de akoto enchirima no mo ba mo mra me omo feska no de bia yakwaji bibi aba me say opa Ghana for mabru nyina ya nsori choboi say ye ko various ahemfia o makwaje saa ne ma no na wan ti kodi Denmark yakwaji aba ne de ya unhu wan o ma to di e ko reparation argument ni de ene eyemum na kire say enkosi aga ya bromosia bra ya bromosia sa ya bromosia sa port ya ye obi ayeje taxis ye no abnya brofo so gidi ye omukuro ye de no onim ba bi efa bibia brofo agidi omukuro yi bia ye gibi same you ba bi escan fa ba kofo be wia o wia also or a big man ono Land Cruiser ono no we say ono we say ntene Ghana ni akola wi school a obey politics yeah by age 30 na ebia wanya position bi o ye lucky a odidi obi achisa no anya position onya position no a no anya fie ba ko bi e wo cantonment na wanya afedi obi wan say o wanya Land Cruiser 4 why say yeah wanya sika say tam obi a enipa no so onya adwuma da on to application kranko ba bia da obi ase no be ka kire wo say o sika che on yeah well just we you said to me awia oman we sika into a big man kwasi asem nko a ene asu ya jimi enti no nipa no owia no esia no wo ekromu a wa na wo kro wo na ade wo ho that president future president na politicians so small boy 35 40 no assess you to know that no or you show you na beti kwasi ya awi asika furu se unim yansa ebinum ho a ye de wo mu gina street mu so wo mobra enkombe hu so mbetumi abobra no a eniema ekoso no ye ya na ye na ye wia ye ya na ye wia ye ya na ye wia sika no ye ya waya because komoni bi wa me komoni bi wa ya mentiase Kojo Kumasi Road Accra Kumasi Road NPP ni NDC GH ye jawo ye to be yet 10 kilometers where space me say da bia so cranking enti why na first card waya ai Falugu necessary Falugu yun komoi ye no so je se gina pos assemble no kokan yo se die se ya na wo mutra dem no wo timi ai yes type yo so when to and you see enti me ni sa style ni ye ni ntino well
ahwe omuni ko wi an makoka won't ask you onipa ya na abedi senya den unya urade domo wanya fie ba ko bi ba bia de utri beto kakra at least utimi be wetu ya hwe o makakra den ya wani abrese sene ma bobo sa den ya uya broni na aye argument we dia no hye o me see me mampani oba omio open said the UN for open your koka bi no on basis ayi Ghana Assembly na on trace na ngo momfa kofo mra omfa Akufo Addo mra na yeni omum se omum yansa na aka omum na aka Bawumia no ene mama jin yensa omum line na omum se Ghana Assembly ene yeso ye be UN de ni bi na ye pese ebuso omum few things se nko omum de omum ho nam sa be free dem ho anko omum bomo ma wo de ho amamo hu se ube pie nu achi nyina ya enkwasa sam na omudi kire reparation this can be ba ma ya se US kan wo Ghana ha e de akoma abrofo no se de mo de ba ene ni emunye. There are serious matters we need to discuss as a country, as a continent. There be no hia wo mo ya no nye issue ni kurekura musa ayi mamenti yebinua Sammy Oku asemi ba konfiri wo Sammy Oku se omo ba be ko constituencies na omakwa adwuma capture seats NDC agini nyina ebi na me kan yo onim se Sammy Oku se sia constituency for nyina refi se omo de $8 million echo every constituency, but omuntu min chire adwuma krom de ye unze Sammy Oku se Ghana for ref so ebiani mimi krom Asante Mampong. How can you tell me say we invest $8 million ewa Asante Mampong constituency no kwa but untimi chire ade ba kokra mpo ose omo kwase akwa kudim komo yeah Kojo when we start NDC campaign the 2 NPP no almost when modernizing some no no so dia ba betu na yakodem the same issues no free kwame nkruma preso ye nkomo ye ba akopɛ una wiaye una fire maybe 1 kilometer kan 2 kilometers sa ye nkomo ye 1 enra nyumro bi busa me say adentina aye friend say so say nam say so say me we wadwini mu da ha we yenye hu akidi eye be pa achew asema okujeto kotena aye friends onua TV kai sabe enye aye friend say Ethiopia kasa eno kai untimi kanche so okujeto onkura wait kasa atam bi amu chirechire mu say oh so say no enye bone nemum the abuse in net na mo suma e ma ye koka ya to the source ni bitwam busa na ko jira ka che 70 ma ya 46% pe we no na 100 we ya 40 so udi mi say ade no problem enti wo position no a o ka no na nko ama ya kirechim so obobie momra so no enye bone auditor general report say ni the abuse e wo mu no e na ye nhunu eye say no would say a friend say ye road minister onye boni bia o contrast no nyina ye clean omodo bibia to abonten but unim the ama conversation na aye din amendisi no eye na no na nkola na eba no politics of deception omu jai after yen kolan be bumpani fu okruma papa o koye campaign ka asem no akire mu fine na obi hu adekura pese wo ka tie asem ba kuno eni egusu sana ye boni nkro ye boni ball hwe Sammy Oku party office why
you know, I kwaya. Oba near Busa, O party card way, NPP card way, NDC card way. Yeah. Oba, what are my first promise to Nicola Senior, Unkobi. Musu Unkobi. We are no Mabaka say we are doing everything transparent and making sure this slavery will be nice. Madi, Akava. Hello. This Madi, slavery no safe no ba uncle. Calgary. Oh. Uncle. Okay, say slavery no omo de ship ba say yanko uncle. Kasabe uncle, kasi yanko. That be say line na hotel na see me no yanko. Uncle. Oh yanko. Omo ma 5 slot and ka uncle krum uncle fa wabusiafo bi ama. Oh, not even try. So, I agree with you. Sentiments, you know, expectations, you know, are higher, especially where Ghanaian Bia Bisano. Na mebo madi mo bin mo sua policy bin mutimi din planning asemnes. It also depends. I think that but before we come into for in Ray. Oh, we just so that's not me share or cliff B. Yeah. Okay, some be short. 13 by short one I am interested. Yeah. Focus on pie issue. Focus on pie issue. Come patch of a bow now. Camera here so. Camera here so. It's a fear in the eye. Hey, what the answer? Hey, people in power. Oh, yeah. My boss. Yeah. When you read let me show video now. Yeah. Champagne. Okay, say champagne. What the business I am some one. Okay, short way to be. I say, I can't come to the bay. Sisi, area no. Sisi, there in our days. Missy be born back. You see, I ain't there. Kakra de be se do sukra sampa fa. That debut chairman akola ketwa we aba shantre ni ya de we. Wo sampa wo ni Simon Semensa. Mo tra ho fi ngotwe. Afi de mo se akola no se mo kunu kura afri wiase. E de ba asema. Se oko report no me hia. Se opo de e be trotro bi aguma ma. Anyway, but chief, you see, asma na make nyina no. Mumboaye na yentimi njai skawia. Why? It's too much. It's too much. Me projects bi a ye di ho come for over 20 years in Ghana. Me twem wo boankra bi a me busa me say ti boankra ho no e de na hye pa. Obi aba no abedi ho nkomo se me 3%, my 4%. There ya no ajawo. Na say you individuals to say Dangote Ibrahim Numa omotimi di just a year huge project as an individual. Na abayin the edu abayin so a buigam mentia say sa nkomo no be pe me na mentia we se my 3%, my 5%, my 3%. There ya enso yanchi obia ne yetete won santi yesremo enti sa reparation no age enkoka ho asem no me de me no me mose wo ho me mose because on this can be bani ya se awie afri ade akoma wo mo say yempe wo wa ya say ahemfie we yakofa artifacts bi na di be 300 years di aba chama ye nante ahemfie o Ghana o wato ni nyina di God mwana mutu politicians no na mutu galamsey no mwa enyo bia mwa. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.